Kalau dia kepor bagi pai bakin kini berkhoi. Kajela Meghalaya kala dan kam shisha ke jingkla kumbai baar dan yom tu ini sengam Jingkala kalau don kambanwan. Bala ada ke jingkala kamwan na trai ki pai ba ka bha bakin nai ut hiru. Kani ke kepor bagi hapan yeng. Ada kimnut ban yeng manta ka bha bagi nai yeng syu kipor ki banwan. Te kum ka parti ru ni yaj ban persatu ki pai ba nganget u pai ba un bishar un penurkam me gobor perkat. Bani baki iki baro kim long ke biai be ya renti akan ka cela ka sing. pelak bro habangi phai sodong keleng kam tam hage jela ke jungi nila dan kam shisha hadu kata ta ya ke jingkla nadu ke sensar ka kadar habaro kiliam habong sensar ka kadar ka gentup ya ka goman hi brokoi ladangi ngim sungtu menta kabahai ni bangin na utsyo lanu ru ladangi ngim yang menta kabahai ni bangin nam yang syu lanu ru haswa baka bakut dan haswa baka kajing baka lat kanwan ngamut benang bah haswa baka bakut ini baka taka jenjar kanwan kadai yangi mentah bangin sengutu bangin petmat kumno kini ki ja haga jela ke jungi kini ki barok ki ja haga jela ke jungi kapan pau ini bat ka ini ke justan bangin sengutu bangin perkhan bakal dan kam shisha hadu kata-kata ya ke change nadu ke sensar kada habaro kiliang apo kajela gitu namar menta kat sebangi pai ngiyoi ya kata efek dan ya kata ju syakta ngene jer kerteng handai manga ban mapi nitip ban nyui ya ka surrounding apo ka jelam gle ju kadai yang apa dipi amdai menuru nomor kari India kadai kata ri sensar pai ba ane kadai kata demokrasi amdai menuru de manga ban mapi ki pai ba banjir dan de ban pen ngala bonong ban pen kelahi ya ka jelahi peroi kum bagi wi ki jelah ki long abang apa di Mizoram la de ni jor hapar ki lang Mizoram ka kio na ko wi ka pos ko ipat nadu ka development nadu ka literacy rate ka jela Mizoram ka Dewi State kabuan Baningkong Hagajistan hapo ka India ka jela Mizoram ka di jela kawan ka di jela kabuan Baningkong hagabide bat ka literacy rate hapo ka India nadu ke development ru ke jalan Mizoram kala develop hadu kata-kata handai abang pai pat sya ke jela jongi ke jela Meghalaya sengusi banpen haus na majar kasan kan rio ke yo kembar lai puan pensan 100% baru na majar khandai arpoi ke yo arnyo penyok ndai persen kemot ka jingyo jingkot lane kita ki baru spa lane ka jingru spa haga jela Meghalaya ju kay per tang kumba 100% kay per tang kumba 100% kat ba ka Bihar pat ka jela ke Baningkong haga jingduk
hapo India haus nama aja kesan kan real kayo san puwe pen prap kena persen haus nama aja kena arpuwe kayo lai pulai pen 50% kemudian ke jingruspa ha ke jela bihar kalau kiu syadu ka kat pra pen kat lai persen ka bihar ka dei ka state kawan number 1 ha ke jingdu ka por India handrai tang hapo san snam ka jingruspa jongka kalau kiu sya ka kat pra pen kat lai persen kat ba ka jela meglea jingipat hapo san snam ka kiu tang kumba sao pen 90% sa perkat mapi hato ke jela jung ladan kam ne ya ke jingkala saya ke depan lagi we pat video kuda syukur